Ori unandirio deputy county commander wa polisi mama nejere neja nande no kumenya nyumene bakoringa gitumo aba kiuga ne okolea we baba kiuga te okolea nande no ije bagwita bategero gwatuika i project ya thirikari ya county ya Meru tekere okolea okolea okarika na waziri Kindiki na aria gukania mantu jokolea na bana bo bejete bakiuga ne okolea uri askari bejere kwereithania nyumene na ndi nabo bakuiza bategera mbuga bachokaniria kanywa gatigati kao bari askari beja kuona uyu te okolea i program ya thirikari ya county andi county commander deputy county commander mama na chokere kairi eja ariria governor na mwira askari owe ofiso owe gati kuije te okolea ate kuije i project ya county na mwira sore na nywe mama uga na kethroa muntu mama uga o augerega tumine anene amuijira deputy county commander no amwira ate ute anene bo mutumite amwira kethroa no guitumite niri na rombe ore na ugesore na kinya deputy wengo county commander na aria kumwira sore na OCS okariene mutinda ugasore na ando bachoka ugatuti kuigwe gucokerwe kaire na ugasore kaire ande bakwirwa sore mama ire umire kiokone azitangarine achitira ng'ombe yone iri kwejano na nkanate gwatithania umenya nkanate iri tumi chuma itumi karuma kugwatanirwa une iri kunenkanirwa na kwa gwita batigire ng'ombe iriku oyu lakini kiatho kio igitombere gwita ora babangite program nonto ikethoro kuthikiria riu tukwambiragia urinde igwo uguo kwaria ne afisa bara barungamirite mutaratara riu no kwereithania atia imbio yo ngwa bakuthithia ora bagwathania nkanateu ure ng'ombe kamenya irwa ura kwina gasto akaugenya governor akabonia gasto kare nkanatene eu lakini mbere ya kinya ira OCS agitire atia akinyire gatuthikiria tu igwo ria askari baugere